Bandla ngisacela ukuprofetha egameni lenkondlo. Bandla ngisacela ukuprofetha egameni lenkondlo. Niyakhumbula lesikhathi inkondlo iprofetha ithi ngesikhathi sema-2000 umhlaba uyabhubha naphika nini? Niyakhumbula lesikhathi inkondlo iprofetha ithi ngesikhathi sema-2000 umhlaba uyabhubha naphika nini? Namhla niphika ngithini uma nibona abantu babulala nabodvwana, nibona abesifazane bahushula sisu, bafundisi ekhatsi ebandleni badlwengula abesifazane bafuna imandla. Namhla nithini? Bandla ngisacela ukuprofetha egameni lenkondlo. Niyakhumbula lesikhathi inkondlo iprofetha ithi ngesikhathi sema-2000 umhlaba uyabhubha. Bandla ngisacela ukuprofetha egameni lenkondlo.